Tekum no polop e ngak teng me ban bas sen pat ngap teng sobai pi shakani YouTube channel janga ka jingtip technology te kane clip man ngak kwa ban pen EP bakum no pi la ban pi charge ya ka mobile jong pi link ba daw new app baki khot u free charge te link ni asdang nang kong do pi de ban le ha po Play Store la pi da le ha Play Store sa type FREE ni free charge CHARGE te select ni te sa install your new app te jangan awak don't lupa anculik open BU direct te pila bani ni harum HIG free charge dia ni te sa open uni free charge te nangkong duk pihak sign up hang ni ringat yang ada ban sign up mensua te ngam pen kam su te dengan pen EP nangkong duk pihak le ni harum mobile recharge te sa jet yo number ba pi mobile recharge ni dengan recharge daun ni number saya klik ni room next jadi fill up klik room next saya jet option bagi kuat ban recharge saya fill up ni lah ban jet nang ni in what ya recharge bagi kuat ban recharge ni kibun ke option fill up ban jet nang ni kum ka ISD ka top up truly unlimited ini ka recommended dan nang ni na recommended na ikop dah kan ni ka basispa ni pandai aku kasih dengan jet nak dah kan ni saya fill up ni ba fill up ban recharge taka ATM card dong pinang ni sa sale pisana ni sa type CVV jong pi nga nomor nga ada save pagi ni berok ta nga la su enter by direct ring da filet nang kong fiap dan kamban type the card number CVV number jong pi bat berok hiwi tengi le ya pay now te fiap ban per lok ka bill jong ka di sispa nya pandai ring nga sale tang sispa nya po way nomor nga yok cashback ka last time bang recharge ni te OTP ro ngal ulak pa ni dengan submit your OTP kini lah thought your payment is successful jangan ada recharge dengan message ro kalawan recharge kan ada dengan klik ini okay ini kita rewards unlock kita untuk ni ada ban recharge boleh cuba perlu pilih apa yang ini video dong tapi kau akan recharge sesnya you account ni apa free charge tapi lah ban recharge lagi tapi lah ban cashback ro boleh cuba